اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بوهران، حيث كان في استقباله بمطار أحمد بن بلة الدولي لوهران الوزير الأول عبد الملك سلال. a fait confiance à l'Algérie, nous lui avons fait confiance, il a réussi et il réussira. L'Algérie est un pays stable, l'Algérie est un pays qui défendra jusqu'au bout sa stabilité et qui a un objectif fondamental, c'est de récupérer l'ensemble de sa base industrielle et économique, et nous allons le faire avec l'aide de nos amis. Kalkınma hamlesinde emeği geçen, başta Cumhurbaşkanı Sayın Tevfik olmak üzere. زيارتنا إلى الجزائر تتزامن وذكرى الإسراء والمعراج. نسأل الله تعالى الشفاء العاجل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. الحكومة الجزائرية قدمت الدعم للمستثمرين الأتراك، ونحن من جهتنا وضعنا تحفيزات كبيرة للمستثمرين من أجل إقامة شراكات مع الجزائريين بالنظر لفرص الاستثمار الكبيرة في الجزائر.